मंत्री माविन गुदिनोन दिल्लीत वचून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांची भेट घेतिल्ली। ह्या बसकेत विविध विशयांचेर चर्चा जाली। कमीत कमी 500 बशी जाय म्हण मंत्री माविनान केंद्रीय मंत्री गडकरी सावकार मागणी दवरल्या। तेन्ना मंत्री गडकरीन 250 बशी नव्यो येवजणे अंतर्गत दिवपाचो यत्न करता म्हण उतर दिला अशें माविन गुदिनोन सांगला। RDXGOA खातीर चिखलेच्यान प्रसाद नायक। एक म्हणल्यार आमकां इलेक्ट्रिकल बसीस जाय आसल्यो। फ्लेम टू आमकां 100 बसीस ऑलरेडी मेळ्ळे। एनादर 50 बसीस आमकां मेळटले। एनादर 100 बसीस बाय एंड ऑफ दीस मंथ आमकां मेळटले। 150 बसीसान आमचें काम जायना, कित्याक थोड्यो बसीस स्क्रॅप जाता आफ्टर 15 years। स्पेशली गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशन आमकां आदेश आसा सेंटरा कडेन सुद्दां स्क्रॅप करतले। हांवें तांकां सांगली स्क्रॅप केल्यार आमी मातशे गॅप फिलअप करतले। नाव वी आर ट्रायंग टू हायर बसीस, बट दॅट इज नॉट इनफ। वी हॅव टू बी वेल कनेक्टेड एवरीवेर। तेन्ना हांवें सांगलें आमकां मिनिमम 500 इलेक्ट्रिकल बसीस जाय। आमचे मान्य नितीन गडकरीन सांगलें दॅट वी आर इम्प्रुवींग आवर फ्लेम टू स्कीम। एक नवीन स्कीम आमची येता, ते स्किमी खाला आपूण तुका इमिडिएटली 250 बसीस दिता, बट कम एज अ फॉलो अप टू दीस आफ्टर 15 days, by which time the scheme will be in place. So I will be going to Delhi after 15 days for that. Second thing, आमकां bus port develop करपा, आमचे bus stand like a bus port. Government of Goa does not have money on our own to develop all the bus stands. We want to develop it like a modern port, bus port, which is like a launch कशें आसता ते भशेन. To do that, आमकां सेंटरान सांगलां आमी सगळीं तुमची बस स्टँडां तुमकां डेवलप करून दिता। सो तेंय आमकां करून दिता आमी सांगता। तिसरी गोष्ट, यू आर अवेर ग्रेड सेपरेटर ऑलरेडी द टेंडर इज इन्वायटेड। टेंडर हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड। देन विथ दिस टेंडर from grade separator, that is Dabolim airport up till Verna junction, we will have a new flyover with underpasses and all that. Totally it costs almost around 650 crores. So already it is tendered. So हांव नितीन गडकरीची हांवें रिक्वेस्ट केलें जाता तितले बेगीन हें कंप्लीट करपाक, सो देर इज लेस इनकन्विनियन्स टू द पीपल। हें तेणें आपूण अवश्य करून दिता आनी ऑलरेडी आय हॅव टेंडर्ड। एक ल्हानसो आमकां प्रॉब्लेम येता, बॉटलनेक NST आहा थिंगा, that is a narrow strip of road. We have requested them at least 7 meters to go inside. So the other day I had a meeting with the Navy, and I must thank the Indian Navy, thank the naval authorities, particularly Admiral Menon, for being very positive along with all his other naval personnel. They have agreed to go inside. They will send the proposal to the center. I have told Nitin Gadkari ji, since it is National Highway Road, please you speak to Honorable Rajnath Singh ji. He said he will speak to him, and Honorable Rajnath Singh ji, who is the Union Defence Minister, is also coming to go on the 6th. I asked for appointment. I will tell him also. So once this is done, then you will have a nice flyover, and the broadening of the road also will take place for the local people.